12 Dilo stofo aw Dilo mbawule Dilo stofo Dilo mbawule kanqwe Nkosi yami boka Kito Makasi ayilungile voucher yami angazi upho mhlambe kusasa sazama le ndoda sapatanisa Dilo stofo Dilo mbawule okay abaphila abantu phile sobephila ka 12 August 13 lona sewona August ba Wednesday lesithathu 13 August nakho Etindale Mall sayisekuseni Etindale Crossing ngaphesheya sayisekuseni okay 13 August nale ndoda iyancenga iya ngasethawini soke sibona siya ngasethawini soke sibona so update ngokuhamba kwelanga baphila abantu on 13 dlula ngakondumiso manje ngakondumiso lana sendumiso la edlula khona sasekuseni bandla o7 yebo soke sibona iya ngasedolobheni lento njengoba ikisho ukuthi mangenayo imali ihamba ngonyawo lento sifaka isifonyo ihamba ngonyawo le ndoda nayindumiso enhle kakhulu nayindumiso sendumiso lapha yana sendumiso okay baphila abantu sewona u13 sewona 13 August sekuseni ngiqeda ukudlula la crossing lasembali yabona crossing lapha ngemuva kuyindawo enhle kakhulu le crossing namafemu ngaphesheya baphila abantu siya ngasedolobheni baphila abantu lo yakulama robots lawana lomgaqo oya eRichmond Road laphana ngakamasini manje Masini Mili ilanga kamasini lana sekon 13 sancenga le ndoda lakamasini leso uzofika eHulamini khona yabona nakuvelile kancane na ujantshi kamasini Transnet okay baphila abantu sibheke edolobheni ishilo ke le ndoda sekona mhla 13 njoba ishilo izolo ukuthi izokuzama imali yokuthi igibele masibuya okwamanje sancenga ngonyawo bandla uzamile 20 rand utholile bandla 20 rand ukuthi igibele okay baphila abantu hayi izovela masivela le ndoda masifike edrobheni izobe sivela ke le ndoda abaphila abantu phile sebephila seHulamini lasidlula khona nasi siziba sisabeka kakhulu seHulamini lasidlula khona nakho Hulamini lena Hulamini lesidlula kuyo le ndoda ke ilokhu igcine ngalesa sinkwa sayo izolo igcinila lingadlanga kodwa iqeda ilofu nakho Hulamini seHulamini lana Hulamini bese kube Afrox ngalaphayana nayi Afrox haya sike sincenge ngesibone sokufikaphi njengoba ishilo kuyapatanisa le ndoda abona amadatha iwazamile futhi yabona ukuthi indoda engalontuntu avelile malona ama option laphayana ithenga airtime hayi si right inamadatha ayo le ndoda okay baphila abantu nayi kuleli garage engine engine le ndoda akibone ukuthi khona engakuthola sangene engine namagunya amathathu awungibekele la
Awusikhokhela. Yebo my sister, ngicishe. Yebo. Sewona bandla, kusewona iyangena-ke edolobheni manje le ndoda. Sewona umhla 13. Sewona umhla 13. Yangena edolobheni le ndoda. Ingena edolobheni. Sethawini la isikhona. Sethawini. Kuwela lana ngashayisa imoto. Okay, baphila abantu. Phile sebephila. Bheka imoto lana. Ngashayiswa imoto. Okay, hayi iyanqamula le nto. Khumbula ukuthi uyothenga into zayo. Ube right izo-update-a-ke ngokuhamba kwesikhathi. Izo-update-a nje ukuthi iyithengeni. Okay, hayi baphila abantu. Ngizodlula indawo zami-ke lawo ma-resto engiwahambayo. Ngizodlula ama-resto wami. Baphila abantu. Mhla 13 Wednesday 13 August. Sekathathu lo siyoqedile iqede 3 magwinya le ndoda. Yabo phela ilali lingadlile. Yabona nje le ndoda ilambi nazi ngibona neqhomo. Ngibona ilambile le ndoda. Hayi izothenga nje ukudla kwayo bandla kuyisa amandla. Okay, baphila abantu ngizo-update nje ukuhamba kosuku. Sesingene ethawini manje sihamba we-street. Sasuka phansi sibheke ngako battery center. Okay, baphila abantu. Baphile sebephila. Akona indawo. Nayi le ndawo. Okay, baphileka abantu. Manje Selaka Center izokhipha le njobe ike yasho-ke le ndoda. Ike yasho izokhipha le ndoda. Yabona isifaka yona le lona. Bathi voucher code. Izokhipha le ndoda. 7 izoba 3 yakhipha le ndoda sathi proceed njengoba ike yasho-ke ifaka imali ebhenke le ndoda. Okay, saya kwiphini proceed yakhipha le ndoda Selaka Center. No receipt uyazi le ndoda. Drawing cash ayakhala umshini wabelungu wathi ngci aphuma imali. Baphila abantu baphile ku-update-a-ke senzansi manje sikhona le drobheni. Baphila abantu sewona umhla 13. Bandla le ndoda-ke nje ibonakele-ke ike ifakile imali yayo lapha ebhenki. Iselibhathi-ke njengamanje ubona Selibhathi Mall. Abaphila abantu so ngizo-update amasingaphakathi. Okay, baphila abantu. Libhathi. Singaphakathi Libhathi nayi parking lot. Singaphakathi. Hayi izothenga-ke lokudla. Izothenga le nto sekuzobonakala ukuthi vele-ke sengizothola isliphu. La bezobona ukuthi bekuyamalini le voucher engikhuluma ngayo. Baphila abantu nakhe. Saka-Checkers la sikhona. Vele phela le voucher yami akukho kwenye indawo. Ngeke uyisebenzise ka-Shoprite. Nobeka Checkers lena. Ngaphandle makwehenye. Makwezinye ahambelana no-Shoprite. Okay, baphila abantu. Nyuka iy'tebhisi le ndoda. Unazo ezinye ezihlayo. Nyuka iy'tebhisi. Ikhona emall Midlands, Libhathi Midlands Mall. Baphila abantu. Sebephila. Ngaphakathi ka-Shoprite le ndoda. Checkers Midlands Mall. Phakathi ka-Checkers. 129 inyala. Kuzoba 140 i-White Star. Kuzoba i-Super White laphayana i-124. Okay. Hayi inkinga yikho. Asithathe wona lolo. Kuzobe si-update-a-ke lona siveza ney'liphu. Asithathe wona lo 10 129 divided by 2 is 60. No, stop it.
isiphumile-ke bandla kalona ka-Shoprite yabona nazi izinto ey'thengile nazi ngithengile namasi akhona nayo irama isethi yetiye yabona ushukela ama-Tipex nawushukela ama-Tipex nerama nesobho hhayi kwasobho 10 kg le mpuphu izobamba ilifti-ke le ndoda manje izobamba ilifti hawu siyavuleka bona libhadi sehla ngelifti okay hhayi ithenge lezi zinto kanjena-ke le ndoda yabona njengamanje isiya sesongena eCripsicreme bese siya naka-Dis-Chem. Okay hhayi baphile-ke abantu baphile so update ngisazovula kahle iy'liphu mhlampe endlini okay baphile abantu nayi le bhasi napho ulwede ngalana okay nawo ulwede laphayana okay songena eCripsicreme nayi iCripsicreme songena kuyo iCripsicreme uphethe la makhekhe akho ngithole wena uthi ngangafika kuwena konje wena akungewena ngiyaphila sikhokho sami ngizofuna original Duffnut mnganami original wayo sure my sister awungenzele isitholile into zayo yabona ithole original le Duffnut le yakayithola okudlule nale receipt yabona imalini 16 rand or 16 rand 90 or night date sibona date namhlanje what's the date today's date or night 13 ngisho 13 August yabona isikhathi ubani so quarter past 10 16 minutes past 10 okay sekhona libhathi khona la ngapha yabona yasondela ikobani manje ngithole ukuphuza iscore 9 elo into engizoyiphuza nje manje nale receipt lakhona sengaphakathi esitolo okay thank you okay nayi le ndoda kuse-1 13 bandla isiphuma khona ka-Dis-Chem wethekeli iscore nasi siyiphuzile enye ijuice ngoba yomile bandla iscore siye kwi-date izobona kahle uma sisendlini le ndoda yofika ipheke lolu phuthi yenze namasi as the date sibone nesikhathi ngibone ona i-date phansi 13 August yabo 10:30 hayi iyahamba-ke le ndoda manje ngo-1 izobe sifikile endlini yayo mhlawumbe ubhasi kuzoya ngekhumbi uma isheshe okay hayi baphile abantu sekhona ngaphakathi kuyaphila badoda great impuphu yayo kodwa sekhona libhathi okay hayi baphile-ke abantu sakiyiphumuze le foni yayivala manje yebo kusewona bandla umhla ka-13 sibuyile le ndoda yabona nazi into eyithengile sikhiphile le plastiki isitro sase-Dis-Chem lesi yabona isitro sase-Dis-Chem azithengele zayiphuza amadrink waphuzile-ke lawa ase-Dis-Chem waphuzile bandla ade yomile qede yathi amagunya awu 3 ekuseni yabona ithenge Ellis Brown nalubisi kuzoba ama-Tipex nalo lo shukela-ke vele ngathenga lo ngoba lo mhlophe ubonile ukuthi hhayi ufunyuzekile anyekile ngendlela e-right ngavele ngawuyeka ngathenga lo njengoba-ke ishilo-ke le ndoda le voucher yayo nayi nempuphu nawu 10 sengifake la kule bhakede lami ubona u 10 kg awusesildi savaliwe yebo size ngapha siyathenga nawo namasayo bandla nawo namasayo i-Chrysler sike sibheke ama-price-ke sidila ngama-price khona sifika nalo le mali yabona nayi yayibona ukuthi i-voucher yamalini kade ilindile nje uyishilo izinto ey'bhekile ya 250 nawu 250 yabona ukuthi le ndoda ila ma-survey yayo njengoba kutshela nje ngala ma-survey iyaphila le ndoda ngala ma-survey nawo ama-prices siqala lana siqale phezulu inoro isobho bandla nali isobho okay isobho nali phezulu lona lu-99 current vegetable nali current vegetable kuzoba Trust amasi 2 kg wona 34.99 nawo lamasi kuzoba
nansi Ellis Brown ilona ilolu bisi. Ellis Brown imalini yona R18.99. yona Ellis Brown 125 gram. Kuzoba super sugar brown sugar na 1 kg washukela na 1 kg washukela bandla. Wona imalini R27.99. Nangithi lo mhlophe ke u1 kg omhlophe wona u29.99. manje bunga-ayinekile ngendlela ejabulisayo. Sadlula sathi house ama-T-Bags lawa wona i-house brand okay. House brand ama-T-Bag ubani 26 awu-11.99 wona. Sadlula sathi Delight irama nayo Delight irama 500 gram u-16.99. kuzoba check-out oplastiki 130. kuzoba inyala 10 kg ile yampuphu bandla. Yampuphu nawo 10 kg ayike masithi u-129.99 yona. yabo lezi zawu 251 ngoba i-wallet ilo 250. ngasingakhipha le mali amathi ikhiphile le ndoda ebhenki yasakhipha u50 wayibuyisele 48 rand. isikhokha lo 123 cent. Ayike yabona athi zama kanjani ngama-7 nje ubisho nje le nto sikusho lokhu uma ethi salinde i-voucher. Where's the date? Onayo mhla ka-13 August 2025 naku sewu 10:06 ekuseni. Ibisiqalephi? Iqale khona lana eCrispy Kreme iqale khona bandla. Thengele ya original glazed duff nuts R16.90. nayisebenzisa lona ilo i-coupon. Where's the date? Bekubani khona beku-10/16 ngathi yabona la ka-shop besekuba ka-Checkers 10:00. iqale lona konje konje iqale ngegrosa yayo. Sikhohliwe le ndoda bekusewu-10:06 lana iqale ngegrosa yayo yasadlulela ngo-16 minutes past yabisila eCrispy Kreme. thola leli khekhe sebenzise i-coupon nakhona sebenzisiwa i-code nakhona wabona. La ma-survey ayasiza bona yowa-survey code wabona iyawasiza la ma-survey yayo le ndoda. nje uyibonana sekuseni iqale yakhipha ilo yasedlula futhi yayi-Dischem. lama-drink kade wathenga i-Dischem. thengele i-Zoom 200 orange ile emuncwayo le ngathi eyengane R4.99. useba ne-score energy drink. izinto ey'phuzile-ke khona hhayi baphileka abantu. sewona mhla ka-13 hhayi izobonana bese ku-10:31 khona 29 minutes to 11. Unathi le ndoda ibhatanisa kanjani. Hhayi-ke baphila abantu izokizama izokuncenge njengamasi izovuka ngitiyela izoluka njengoba ndithengisa into izolo hhayi izoluka izama nje ukuthi ithole isinkwa. Athi senawo namasentana amancane izovuka nje mhlampe noma kusasa noma phambi kokusasa. Ngoba isazovuka ngapharishi mhlampe phambi kokusasa ivuke iy'thengele isinkwa iphuze nayo icobe nayo irama iphuze litiyelayo. izokwazi ukuyivukela ngapharishi ifake irama le ndoda. nawo la masa ngithi wathanda lapho izopheka uphuthu manje bese ibifakele irama idle kamnandi. ngithi hhayi baphileke abantu. izobonana izinto zale ndoda zihamba ngendlela e-right. njengoba ike yashiye nje izolo yathi bani Dilo Stofu Dilo Mbawulu kancwe. hhayi baphile sebephila abantu. Ngiyabonga mina. Phila abantu mhla ka-14 namhlanje Wednesday 14 nayi le ndoda isilungisa le parish layo. le ndoda yabona mhla ka-14 hawu bandla inokudla kwayo njengoba ivezile izolo. Ngilungise le parish layo njengamanje idle le parish layo. Yenze njani le ndoda hawu bandla njengoba inento zakhe se-114 nale parish eSilvale. yabona ilondlu nje idlela kobhava yabona iparish idlela khona la. iqale ngetiyelayo yabo inetiyelayo kumanje isalinde iparishi incengela ngale tiyelayo yabona ithanda nje indlela kobhava. into enenkulu ayincishe ukudla le ndoda. mayiqeda-ke lana mayiqeda le parish leli izoqala-ke izobusithu ukurayisa nje kancane bese ipheka amasi bese yenza uphuthu amasi ethi wadlile futhi nayizolo. okay hhayi baphileka abantu. nayi le lona ithengile le bhetri yale foni izolo
esawe njengoba ikhiphe nemali. Eyi kodwa-ke isilonda nje inenkinga lelo ifuna ukulonda nje kusho ukuthi iyasha ngesikhathi ngisalo ngathi nayi lena engangiyiveza ngase ngiyi-charge phela ngayi-charge whole night nje uyibona lo kusho ukuthi yasha nelo charge inenkinga ayi-charge so kufanele ngenze njani ya sengizolungisa lento yoku-charge-ke makuphela inyanga cathi hhayi ngeke bangibize futhi kakhulu yafuna ngilungise i-charge kodwa iya-on isiphelile kodwa manje aya-on right kodwa isiphelile ayi-charge hhayi baphile abantu izokuzama ukulungisa yona makuphela inyanga izolungisa yoku-charge angiboni ukuthi ngeke angikholwa ukuthi kuzodlula ku-R50 okay hhayi baphile abantu sizodla iparishi le ndoda mhla ka-14 Agasti ungakhohlwa lento sagcine ngawo umhla ka-10 isaye kathathu kule nyanga ethoyilethi sagcine ngawo umhla ka-10 so ke sibone u-Agasti ophele kangaki mhla ka-14 mhla 14 Agasti 2025 baphile abantu baphile sebephila baphile abantu awubandla le ndoda kusewona u-14 Agasti hhayi le ndoda isilungisela lona-ke isilungiselela lolu phuthu layo lamasibandla silungela lolu phuthu layo hhayi idlile-ke ekuseni yabona iqede nje lela tiye layo yadla ipharishi hawu yasutha kusho ukuthi siyile-ke iyile ngasethoyilethi bandla le ndoda okwesifoke kule nyanga mhla ka-14 namhlanje iyile futhi ethoyilethi ngoba izolo idla amasi phela ngithe uma ibuye izolo yadla amasi hhayi yasutha futhi idla amasi nje yasutha kade iqale ngamagwinya ekuseni izolo ukhumbule amagwinya awu-3 hhayi yadla amasi uyalala-ke namhlanje-ke isivuke nje itiye yadla ipharishi siyilungiselela uphuthu lamasi futhi njengamanje kusho ukuthi iyile-ke namhlanje futhi ethoyilethi kusho ukuthi siye ka-4 kulo Agasti mhla ka-14 namhlanje yayiyile mhla ka-10 yaya nangomhla ka-5 yayigcine mhla ka-2 yebo yaqala mhla ka-2 yathi mhla ka-5 mhla ka-10 mhla ka-14 namhlanje siye ka-4 ethoyilethi hhayi soke sibone u-Agasti uyophile kangaki le ndoda okay baphile abantu baphile sebephila kusewona u-14 Agasti yabona selu-right lo phuthu layo wabona izifake nani le ndoda izifake nolokho angathi kuyintshelane ukubona ngoba kusashisa futhi nakumnandi lokho ngathi kushile kodwa phela hhayi ukuthi icede konke phansi ukuthi lizama ukuthi ifake lelona le rama izophonsa irama-ke kanje le ndoda ukuthi balinde kancane abantu sayikha kahle le rama ubona ukuthi ifake irama kanjani le ndoda nayi le rama ubona nayo irama nayo enye encane lana bese iyayigovuza yonke yabona ngokuthi ngike ngiyigovuze ngibakhombisa abantu sashisa kodwa nayo iyayigovuza sayigovuza le ndoda ithi ibonakala ubonizana ukuyihlanganisa le rama izobe siphonsa amasi-ke phakathi sithela amasi lana izobe sithela amasi la phakathi baphile abantu sewona u-14 Agasti ayibona le ndoda idla kamnandi le ndoda idla mnandi yezwa nje kumanje kuyinukela kamnandi yabona ngeke ingakheki into enhle le ndoda yalisalile futhi olunye oluncane ngoba ngiyawuqedela ntambama lo thulitha wamasi salile olunye uphuthu oluncane ntambama qedele lamasi bese ngiphuzela itiye sengilala okay hhayi baphileke abantu yenza kanjena-ke le ndoda bese iphonsa amasi kodwa ngothi lithi phoze kancane yebo kusewona u-14 nawo-ke la masi sengiwafakile bandla ngithi konantona hawu cream ngempela kwamasi hhayi amnandi kwathi iyavela le rama ngeke ingakheki into enhle le ndoda ingakheki into enhle hhayi baphile abantu phila sebephile siye ka-4 soke sibone u-Agasti uyophele kangaki baphile abantu ayisazothi ukuthi sashi kancane ngoba ifuna ngapheli lamasi iqedele nantambama angiphela ifriji siyabheda ngeke kwazi njengoba vele sizobhedela ifriji kuyihlobo izophila ngawo amasi sengona 2 litha ukuze iwudle uqede udle kabili okay baphile abantu phile sebephila sobonana